Sona dong, masuk tuh dia, bisa dong naik. Pak Uco, dah lah pertanyaan aku nak nih, hatok mau mulak. Ido, neng pertanyaan do nakin, ale, kamu mulak kau. Mulak, hatok mau mulak. Biasanya jam nasa sudah mulak dari pertanyaan. Ido memang mau cok. Biasanya sampai jam nasa sudah lebih sidung pertanyaan. Memang nak sidung pertanyaan ni. Lu tinggal lu langsung pertanyaan ni. Malas kau. Malas sampai dah masuk Pak Uco. Ang laki sejam rendah sok. Semangat tiap kok. Tahu dah kami mau cok. Angko nak ini ngasih ringga soneng lau berangkat tu pertanyaan ni. Ada kalau satu nak di si amar dalam satu pertanyaan ni termalas sulala. Maka nak begitu tinggal hon. Malas so malas salahnya Pak Uco. Masa pertanyaan apa yang malas? Ibu tahu orang mangsa Marjamita. Marjamita batong bapak ni si Purgi di si. Kalau aku bering marjong-jong, toh malas aku tinggal hon. Wah, saya malas sama miring bapak si Purgi teh. Boleh mana orang Marjamita terpengaruh? Dak sesuainya di hati ni mana doh pangulana sa pari. Alani do malah siddo bolong ngai Marjamita. Maka tur tinggal ke pertanyaan ni. Bapak Ucok. Dang nagawe Pak Purgiti si bereng ngomong Pak Ucok. Hatanay do na di pasahane. Si ulah honot ta. Biang usuri do binere ka na Marjamita. Sapa-sapa tebalitan ni. Barang labi benung pertanyaan ngamang na Margarija dah. Mau Ucok kon. Ho maju mau Ucok. Ngatok bino to mang sungud di pangalol si ganu pari. Sungud dia pakatayon na. Si buha maru hari mebegi mana Marjamita. Ho maju sukujo. Ala di makan tur tinggal di mana nakin. Pas saya boleh ke mana Marjamita. Asugar nakin mang na bapak ni situ boleh nakin Marjamita. Ngui tabu. Marlawak dutong di mana tong kabul Marjamita kan tabu begi yon. On bapak ni si Purgit. Kejang maritelit pendek dang tuk. Dapat Ucok ikut pikir na kono tu son. Hatan itu ane pasahak ne du si begiomu. Ulang di mana bereng? Ngehud nak kintenang di si. Ngado hotu meride. Hola di foto hoi sening jong Marjamita. Itu ramula ko. Amang teh pila do Pak Ucok. Ulang pasong malhosong ni dah. Pokokna i mahu pasingok tu hora Pak Ucok. Molola hotu pertanyaan manang merminggu. Siani seni roham. Unang memilih-milih ti ho. Nekusian-usian Marjamita dang dah. Unang dah. Ay hatani Tuhani do ne pasak nasida tu hita. Dang hatani halaki ngoni. I masih pioponom tu bagas dirim. Dah, i masih pasing otok ku tu. Itu ate mau Ucok. Hatani tu do ne pasaknya lagi tu hita. Akka si Marjamita dak kon hata-hata sendiri. Jadi baru tu ya teh. Masalah hina ka peosong lobba. Ang ngapal tu do nak pertanyaan satu ngadalan. Habe, ku tinggal lo pertanyaan ni. Aku ana mo ka besong ni do. Dak ko to nakini nata itu na pesa ni sa lingon. Urip po kahatan ni kan kino ni. Atong kosong ni. Lama jojo teh, mau Ucok. Kuda po mo saya lagi pertanyaan dah. Ani mo. Ning dapat tanam mo. Na sumilon. May dapat tanam mo tu saya tu si. Elo sana me. Hola sa tanong di si aming na. Nang kalau buhay mau Ucok. Ano hulok ko pe na sinadog na si kamar mandi mang nasila pa mundur sigar at teknikun dan holan ibirengan dulu amin in nagtribirengan jong pituy kan. Dah mo dah. Atong lo ma, bolo ning lain mo hola ho, bolo sumila ho. Pantar do kata ho. Nang wape na la do ba. Kuda po to laki lo. Bolo tong sino peno pertanyaan ni ba namangan yan do tau. Mang na miyan no di ba di si mang nalontong mang lipit hon nun. Padang naputan daw. Kupatok na ba? Sangay bisa nusal lang ulit, bilang dapat na. Pak Ucok. Bahasa do pesi di dulu tenang di si. Elang lahoro. Lalu tu dia Mak Ucok. Pertanyaan sunare Pak Jon. Di paten aku dulu dulu si. Bereng jaminga jempi gaun. Nang lawa Mak Ucok. Malas aku. Malas. Tumbek ko malas. Biasanya ringgas dulu pertanyaan. Lama, sangat terlebet tenong, sangat depe. Lama Pak Ucok. Mak Ucok kan ngudok ko malas aku. Bersifat suasa hulau. Dah ngulau. Malas salahnya Pak Ucok. Pak Ujo. Bekol ben na malas. Ibu tahu Mak Ucok. Nama jawab pertanyaan sonari. Tiki pertanyaannya dijabuton dang roy mana. Jadi abel kalau tu jabuna. Ikut malas. Kalau ni mana rumah besong ni?
bapaon. Anang roi malah tu jabut pertamiangan. Gak bidang lawa apa tuh sih? Baik dah. Dang lawa tu sih. Saya butuh ho parulian. Wah roa. Dang boy sangan ni bapa. Ibu tu bapa doh. Aku dang balasan najat, aloni najat. Oh, lo bolu ni parulian parul malo hokok. Gabi ho do ber mangajari. Try butuh orang song ni. Dan do beho. Ah. Pas di Pak Ucok songoni pada kondisi perulia ni, udah ngiro koko sosok mengajari mana. Molo di bekala songoni tu hita, unang tabalos. Ayat tu para tikina soroi nasi dia tu jebut top pertanyaan. Mana tahu pas ada urusannya lagi. Tapi ala nasongoni gak bilang lawo. Oh, lo bolu ni orang urusan nak. Dok komanian tiki di pertanyaan na solo mo do hana ro tu jagon. Aya be ngang bodo dok nok song ni bodo suk na kamar sugut. Ada urusak ku dah rai. Maka dang ro ni ku waro. Pak Ucok. Atau ngersoni jaga laku dijawab dah. Amalah pertanyaan. Oh lo, kok kita lau? Oke, jaga laku dijawab dah. Salawal. Ali teh Pak Ucok, jawab ni pertanyaan sunare. Isra majabu sunare. Ibu narang lomor ham lapsi. Ni jawab ni Pak Perugit. Kalau kini sunare majabui. Ketik ini so pertanyaan dang roi mana? Di goto deh kan? Beh. Jawab ni Pak Perugit doh HP. Bapak atuk dua penakaning mamulu saja lu jebune kan. Soalnya menjel-jeli lagi ubiki. Nama nanggo jegal berarti laki hati. Oh, bapak atuk do. Enak di sini habis nari pertanyaan. Hah? Tapi gimana kita lagi menjel-jeli sih? Menunggu jagal mau cok. Atau ngusung ni, amal pertanyaan ada mau cok. Kau menjabu, jagal mal kodak. Amal ada mau cok. Daung ngaruh lau. Berbuat lau. Nak kendang lau. Amal lau. Ngau dah amal lau. Jaga mal dijawab dah. Ho menjaga kendang. Sabar ketiu. Amal lau. Dah amal lau sabar ketiu dah mau cok. Daung amal lau. Ngai do koko nak kindang ngolo lau ala dak ngro hala kitu jebon. Nung di boto ho bawa songoni mangalo pas ngono kala kige biang ning holau. Daung amal lau mau cok. Jaga mal dijawab. Ho menjaga hala ko dijawab. Amal lau. Sopo. Anggo bodoh nak kisah ni. Kadang malas lau. Ngatu pa nak kilau. Gabi lagi menang malang jagal. Orang daputan. Mau cok. Malau, mau menjabu, jaga malakon. Berang lau itu ada dua. Lau itu ada dua. Hari nulau itu ada dua. Dan boy dah hoto. Ijau mau. Gabi sirong ni lakon dijawab bulu lah itu ada dua. Naking dang ulu lau. Bapak dodo maon. Saru pasti makus. Anggo tu jagali, nah topan. Lalu tu pertanyaan apa? Jual marbadai. Gandeng-gandeng gari wabain bapak oma. Masa boy ditiru hami.